Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Itu juga kertas yang jumpi. Tang jawa kalau balik syahat kerang Kisah ni. asal Dia minta pemik yang kena jirwai. Kayak kertas yang juga kena jirwai. wan gina syahat No? wan gina syahat Wan gina shot. Kamu kena music video pindah shot betnya. Kadang kacing. Kadang deka music video pindah shot bet nama pilih kertas yang wan pindah shot ne kadang kas wiwi story. syahat Ki story kidan ki love story long kumno mutakin. Akan dengan music video. syahat dengan kibun baik syahat Yang berbesar. Te kene ka music video minta kada kasen beningkong na kada kadang kasen beningkong epi pin akan dengan music video. Modo bakot epi akan dengan music video. Macam producer mah. Te batai kandiat nomor kene ka music video pi ong wan ngin shot. Batai kandiat ka ega jingmut kene ka jingirwai. Wan ngin shot. jirai mah langsung batai nak long wan gina syahat long non pemik ni jirai ruk sepapat long mentalak dia warni apa emang jirai long gina syahat kinya Kenapa kau ibak kena shot mah? Dan ni am ki music ki we ki producer ne ki ba khot epi mencuana ban ak haki padan re. Kamu kan nega dikasin bani kong epi pin ak. Ini. Tapi singo kumno ba pila yo ak ka music video. Kumbi aktras wa. Peran singo kumno. Jangan terasa sukuman ay ma. Sukuman. Sukuman bahkan saya Pidang kuan em ba pin ak biang ki we ki ki music video. jadi bawa dan kau akan ban tang smart ma. Pi kendu di konsuat deh. Pi di konsuat. Email ngedong email dan shop. Ipai nang dan. Ti kumno pi kendu pat aktor ong banga di konsuat. Aktor di konsuat. Berkat deh. Anh mah kat Pak James tip sana. Ha. Kamu piru pimtip kan aktor di konsuat. Tip berapa? Aktor piru umtip ba di konsuat. Kamu kenduk langsung saya. Kamu minta poro pilih kendu akan music video saya tiap ba pi di konsuat mah.